Elevated Highway Project ki sen ngamna thadok na Chief Minister Y Kem Chan ngasi Union Road Transport and Highway Minister Nitin Gadkari ga una kre haibagi wafam yaureza so matang sida lakchaning base khoi si gi elevated high batare elevated highway sen pham thadok pinaba so haja kre habo wafam sine so matang sida khoi gi manung challi base khoi gi construction gi aduga construction ga mari lena na adugi transportation gi oiwo wafam da tongan bai khoi gi daily life sida changa da ba material sing pusalak pada hena khudong chana bagi wafam so dumak yauri aduga siga mari lena ba khoi gi mission sida su khoi gi lengak na thabak thoram sing lokhalak pada so adumak saugat kani habo wafam chu yauri oja asigi matang sidi yamna phai ena dikhanjai adubu makhata bo wafam da ja kari wafam thambi ni hoi development gi kana mayam si hujik lai ba kana mi chinjal lai ba degi kana crowded oi ba traffic ki kari gi degi lai dim mayam sing asita manipur gi kana ki town onung gi city manung gi natana even matai gi outskirt lai ba town city bo da koi mi pa kana si chinjal ba ni crowded oi ra ba ni do elevated kana si adum pha ba ni adum ta ji da wakhan da hujik ta nuai tri ba sing asai gi yen thong ba natraga kana koi gi nga thong ba aw ta ra sona kan dana sai nongmai ma to na ma lawai tam ga cha ba sa ki tai hai ba ni da wakhan ji da kana ngasai gi how kana ni nuai ba lambi du satlaga adum kana la hek lan thok ga jingya yor kan nong ga to ra si ba lai dana ai gi sing gi sam sam ba civilian na ma su kana ta kana har pe ya ba gi phim ma da taw bu development ni la taw ta ya ta ba ni taw do ni taw da di hai ba development du mai kai di kan tak sat kan ma to tong na adu gi sem pace ta ngasai gi pace ki o position sang mam sang da bra sini da ai koi na hol kan hedo akoi na pusala ise atai ka sunati sai gi makan maka kaya gi koi gi kan di shoot ko ta natraga lambi gi nan ba ko cleanness loi ma thau ta ba ngatani ta uda do aru tau na kan haning kan ha pa sining kan da siba mayam am gi thau ama thok ma tam da ma du yeng jin dra ba ma du control tau dra ba aduga micham miyam si gi we ba kan koi gi constitution people right hak nunga ye so lai ta ba da gi khangoi taroi uroi ga na ngasai gi Indonesia na East Timor ga tawra kan da ta nai gi ba do Portuguese na nai bia ba nai rep ya de sto akan gi kan Indonesia na examalen ju khangoi ga tawra kan ko na tawra ka pikra ba kan me ama khang pudi tawi na khang kan ha ba ni tawri ba ni kan ba bharat ki ba kan mayam sing na so sigu mayam sing si da tawri da ba ni chap chana ma koina thingna ning ba mi gi pandam do ma du strategically hot laga thengna ga dong ni ha ba ni da pandam du phangna ga mi cham yam ja hatu ga nungsi akan to holaga kan wo laga nei ga ngasai gi medium oina sina ba sigu kari no ha ba ni da ma sine ba ai ni am nungai ta ba di any ma koina thengna ma koi gi mayuk ta lai ba na koina pam da element na ta kari ngo khara lai ba do ma du yam na scientifically ma tang ga suna na ma du ma thengna ga dong ni ha ba ni da hujik lai ba se mi sam yam ji khulai oina sina ka na ma sen han tok na han ba ama to hon ba anytime kan to ba ya phim lak ba gi hoi ba situation ama da democracy ba lai bak ni hai ba si gi marak si da la iba posa ka si u ba da ngasai gi kan pen da ba du gi sum hai ba ne ba ani na development phai ta gu da ba ni adu na ta te te ta gu da ni still kan lai ba elevated highway gi kari gi da da na te gi infrastructure gi school college ma ang gi hojik lai ba kan isimian lai tri ba te gi result lai tri ba expenditure na pa ka sat li ba khol li ba in all aspects ta ko gi lambi thong gi de gi isau gi drought ki environment kari gi hiram khuni mok ta ko phai ai ba lai tra ba ni adu na si gi mayam si gi we development pot mayam dum pai da ba ni in the meantime adu gi same pai ba gi khongchat du da nasai gi thoning da ba thodok mayam mi cham yang gi punsi anytime pang si da si ba ha ta ha pro to mayam se si di kan ga da ni ha ba ni da si gi priority du su yeng si anyway development is good nan sai thong gi ko hoi thaga che ja ma khata na lak cha ba da khoi gi CRP